Heran tua-tua makan apaan sih berat-berat banget. Ya, iya ribut. Ini ngapa sih, Rot? Kagak bisa diem naik motornya. Diam-diam kenapa? Ini bolot, kagak bisa diem. Pelan-pelan. Gigi gua emang gigi gua ada copotan Tadi apa? saya lagi mau nyari Ali, ngapain ngikut-ngikut? Gua mencari istri ah. Ya masa bodoh, aturan jangan bareng saya dong, lihat goyang-goyang begini. Lu kagak ikhlas apa orang naik motor aja? Bukan nih, nggak ikhlas, motor saya nih hancur nih, motor baru. Mang tabrakan apa? Aduh, lihat aja. Elah. Ini bener gua motor api. Oh, gimana sih ini abrek, Mas? Aduh. Aduh. Berat-berat banget, heran, Pak. Elah. Kenapa sih, Ya turun apa? Ngeremin gak kira-kira ada. Silat lo. Numpang aja nyusahin orang. Berdarah enggak belakang gua? Enggak berdarah, ngapa sih, emang? Nih, giginya nyeblok. Masa iya, Masa iya gigi gua beling apa lo tajam amat gigi gua? Gimana nih kalau udah begini nih? Berat-berat banget badannya. Makan apa sih pada Nih, boceng orang nggak bisa diem. Lu nya kagak bisa diem ngatain orang. Motor saya rusak nih kalau begini nih. Sombong amat bang motor atu aja. Apaan? Apa motor lu ngapa? Rusak. Giginya kali ya? Ngapa giginya? Gigi gua itu mau lo katain. Ini sih kagak pakai gigi. Aduh. Turun dulu. Apaan sih? Udah buatin orang aja, saya lagi buru-buru juga. Sombong banget bang motor kayak gini. Wah, lecet diludahin deh. Motor lu kiloin nih gua beli. Motor kiloan, motor saya telur. Tawe, ngerti kagak? Motor apa begini? Hahu aja. Ikut-ikut aja. Emang saya motor pada mengikut.